Sisachubeka kanjalo ke ngomuthi wethu kuthiwa kubulala inhlanga ngiyakhuluma ngakho kakhulu ngathi inhlanga yingcabo sokumuntu agcatshwe zona zenza ukuthi impilo yakhe ivaleke impilo yakhe ingayiphambili ngoba inhlanga ziyalwa uma ngabe ukwagcashwa uma ngabe kwaba nenhlanga emzimbeni wakho kuchaza ukuthi impilo yakho ayisike ezandleni zakho ngoba inhlanga senza ngendlela ejulile futhi enamandla ewusuku ukuthi ke sithi uthola inhlanga yokuthi uqiniswe usuku ukuvuza isilwane esithile sasifaka emzimbeni wakho ukuthi sibe responsible for protection kube yisona sithi before ufike lo muntu loqala kumina qala ngeke ukwazi ukumshela umuntu ongaqala ngakumina. So we advise wonke umuntu othi akawuthola umsebenzi esakhaziluka akawuthola umshado ukuthi awuyeke nabathakazi uyolukufutha uyolugaba kancane bulala inhlanga flush your body igazi lakho lihlile lihlambuluke uphele zonke inhlanga emzimbeni wakho sesakhuluma kakhulu ngenhlanga na umuthi wenhlanga osusebenzisayo we take only 1 teaspoon ekuseni ungakahle uphuza ngazo uphuza itiye namhlanje inyanga yamacala iniphathele ufakazi obuhlaba hlosile ekuthenini lo muthi wenhlanga wenza umsebenzi omkhulu kangakanani empilweni zabantu ngokushintsha impilo zabo ngokuhlokahlukana kwabo. Now lalelani nathi ke ngizama ukuyivula ke le phone bese ke nilalela kanye nathi ukuthi lo muthi wenhlanga wenza umsebenzi ongakanani. Umsebenzi camago mkhulu umsebenzi ke ndifuna nje ukubonisa nje le lanto kincane nje uyabona ku account uba bendine 6 rand 47 cents kungena i370 kubathi buya kwasasa zange okoya bakhona kuba okoko ndisebenza i-bank account uCapitec zange ndayithola i350 yakhuphuka yayi370 zange ndayithola ndithe nethi nje unike nje laa mntu wohlanga wokhupha inhlanga ngoba ezinto ezindala bezike zindluma uthola ukuthi ndiyarhawuzelela ndifuna uzikhwenza kwendawo zinazo the nethi undidle wona lwa ndiwuphuze ngetiya uklinikas mkhulu ndiqhubekeke neziwasho lezi esi somuntu wa-sexual active ndiqhubekeke nezi sentlanje bona nakulo msebenzi phile izinto ziyazenzekela nje nansi into endithetha ngayo ke mkhulu zange nayithola ngaba ndikuqambela amanga mntu makhosi ngaba ndikuqambela amanga. So sechubeka kakhulu kanjalo nomuthi wenhlanga kusho ukuthi nawe ungawuthola umsebenzi ngalo muthi wenhlanga nawe ungayithola yona kuwe ngabe encane kodwa yenza uhluka omkhulu empilweni zabantu abaningi lo 350 lo 370 ukuthi ungasebenzi kodwa apply kodwa ungaphendulwa lento le iyakhombisa ukuthi le inhlanga lezi besesemvayeni impilo yakhe kakhulu ukuthi noma athi uthinta ini ngakwazi ukuphila ufuna uzwe kumnyonqondo zakuyona impilo yakhe bese iyavuleka uma ngawufuna application yethenda mhlawumbe uapplyele uyithola ithenda uma ngawufuna ispace esikolweni ubize uma ngawufuna ispace emsebenzini ubize kuba khona promotion avelayo bese nawe uyathathwa uhlambuluke inhlanga lezi ziyawumosha impilo yomuntu uma ngabuka wagcatshwa nje empilweni yakho I highly advise uthole lo muthi lokubulala inhlanga only 400 rand uzokwazi nokuhlambululeka ukuthi abantu bacabanga uvuleke yonke into evaliwe ngoba inhlanga ziyalo emzimbeni womuntu bantu bakithi ziyenza ukuthi ayingethi uthola inhlanga kumina wathola inhlanga kumuntu makhosi wakho le nhlanga lesi mase sihlangene ke manje soke inkuthu ezibili esibene sisodwa phela sisemzimbeni wakho bese umzimba wakho sofana nesibaya ngoba sesifake ini amakhosi amabili ahlukahlukene bendawo ezihlukahlukene so bayalwa uzubani uzobuza ubani uzothatha lead kulo mzimba lo ekulweni kwabo bese kubhidlika ini impilo yakho ngoba phela uma ngabe kulinguze esibayeni kudilika isibaya baze bakhohle umsebenzi abawuzele kuwena bafocus ekulweni kwabo ngoba wonke umuntu ufuna ukulida umuntu ufuna ukugula bulala inhlanga mntana sekhaya uzokwazi ukuphila ukhohlwe imithi yokufuza ugeza uphalaza nawo konke lokunini ufuzo yozushixebuka isikhumba bulala inhlanga impela yakhe ukwazi ukushintsha uma ubulala inhlanga wenza umsebenzi omkhulu kakhulu empilweni zabantu nami ngiyawazi nami ngiyawufakazela yamacala seyidilika izikhumulo zenkinga nasixazululo ukuthi benkinga bona nesixazululo.